Haga jingle kai Bundesliga ka Dortmund galala ban Liem ya ka Sports da sau lalai. Haga jingle kai Serie A ka Roma galala ban Liem ya ka Spezia da ar lanot. Ya gini gi ar gol Jong ka Roma la yo Thep do Verone baru Abraham. Haga wipat ka jingle kai ka Juventus kalai kai da marlai gol Persia ya ka Atalanta. Haga jingle kai Africa Nation Championship ka Algeria kalala ban Liem dai Waylanot Persia ka Mozambique. Ka Ivory Coast kalala ban Liem ya ka Uganda da lai lakaway. Ka Senegal kalala ban Liem suk ya ka Gango da lai lanot. Bat ka Libya galala ban Liem ya ka Ethiopia da lai lakaway. Haga jingle kai Premier League ka Manchester United Persia ya ka Arsenal. Haga ni jingle kai ka Manchester United kala yo ban khijar nengkong tang haga minit ka bakhatnyo lengba u Rashford. Bat ya ka bol lai rapen bu da Fernandes. Batang hadin nyau minit ke Arsenal kalala ban siukuliang ya ke Shigul Jong ke Manchester United lengba u Edi Ketiang. Bat ya ke bol laira penbu da Saka. Hadu bukut ke kelas step baro art legitim kilane da Marshigol. Bat haga kelamit kata haga minit ke basan peulai lengba u Saka ke Arsenal kalayo ban Thep ya ke gol pentam. Bat ya ke bol laira penbu da Tomiyasu. Muslim tang hadin riu mi Manchester United kalala penpenia khai ya kan gol Jong ke Arsenal lengba u Martinez. Henry Schwaben kut ke jingle kai ke Arsenal lengba ka gol ba ar Jong u Edi kalala ban Liem sendon ya ke Manchester United kata ha minit ke ba kendai peu. Bat lengba kan ke jingjob ke Arsenal kala kot syaka san peu point ha kan ke Samoy bat ka don haklidu Jong ke mi ya kain point. Haga jingle kai bring ke Manchester City Persia ika Wolf ke Manchester City kalala ban Liem da lai lakanat. Haga ni ke jingle kai u Haaland no layo ban Thep ya ke hat-trick bat kane ke hat-trick ke basau ke Jong u haga ni ke Samoy. Haga jingle kai La Liga ke Real Madrid kalala ban Liem ya ke Athletic Club da ar lanot. Ya kini ki ar gol Jong ke Real Madrid layo ban Thep do Benzema haga minit ke ba ar pusau. Baria ka gol ke ba ar layo ban Thep do cross shwa ban kut ke jingle kai kata haga minit ke ba kendai peu. Haga wei pat ke jingle kai ke Barcelona kalala ban Liem ya ka Getafe dai wei lanot. Baria ka ke Shigol Jong ke Barcelona layo ban Thep do Pedri haga minit ke ba lai peu san. Bat leng ba ke jingjob ke Barcelona kadang ne akhli du Jong ke mit ya ken point haga ba katam lai point. Ya ka Real Madrid kabawan hak kerdan ka baar. Ke jingle kai Saudi Pro League ka klub Thymmai Jong Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka Edifak. Bat kane ke jingle kai Nengkong Jong Ronaldo na kane ka klub Thymmai ka Jong. Aba pai sha kane ke jingle kai ka Al Nassr ka layo bat pen khijar Nengkong ha ka minit ka ba live peway lengba utaliska. Step Al Nassr kala tam dai wei lanot bad ha kala min baro art legitim kala persyang ban khijar Henry don kino ki bala ban khijar hadu bukut ka jingle kai Al Nassr kala la ban Liem ya ka Etifa dai wei lanot leng bagan ke jingjob ka Al Nassr kala yo ban khur lai point na ke jingle kai bat ka don khli du Jong ka min ya kain point jingle kai Indian Super League sa isin u redem telang ulayo Biang ban khijar na ka menta ka FC Goa. Hakabaga FC Goa kalala ban Liem ya ka Kerala Blaster da lai lakaway. Bat leng bagan ke jingjob ka Goa kadang don jingerman ban yo rung syaka top 4 Jong ka mi ya kain point.